Hello Manipur tabiram libasing taram noksari khurumjari ngasi gi oina khana jagadori bahiram si vaccine kapthok pada khanjana ba hairi bahiram sini namayamda vaccination covid-19 gi si kapthok pu matam da leiriba khajiktang singna ba ninghan na ba asi karum da gi thogalak libano kari kari na oiba yai hairi bahiram si da khana na ba gi damang ngasi gi thoram si sinjabani aduna ngasi gi studio da expert oina lingsin biribi Dr. Asima Haubizam senior resident psychiatry rims ahanba maktada Dr. Bu akoigi studio de lengbirak pagi damak thagat sabagaluna na taram noksari duga Dr. dagi mayam na khangning ba hangringai akoigi studio gi telephone number si mayam da amutang share tok jahuge akoigi studio gi telephone number 24500998 hairiba number sida mayam na call tawbiraga adum Dr. dagi khangning ba khara hangbiyo duga maru aina vaccine kapthokraba actually now singi marakta gi su dum call tawbiraga thengna ki be experience na singba dum share tawbira su kari su kaite adum taram na oksagani haiba sima su thumjage Dr. Haujiki vaccination sida leiriba singna base adum akoina su ayamba mi singda vaccine kaptho osi kapasi yumgi mi adum khangna sana bada haiba matam da su dum hoi id kapoi kaido kapoi haiba ki ba phongdokpa ninghanna bagi wa adum singna ba sigi hesitation gi si adum phongdokpa asi kari kari na oiba yai factor sing se sawrak pamtan factor se masing adum yami khoina ahama corona haiba se orpada ayamba mi khaije ki dana ko ki ba kan se vaccine kam kan lakani haini am khawrang na ngarami adegi vaccine se lakhra matung dadi amuk vaccine ka pasina chumgadra chumoidra haina khanjana ba mamul lae masi da khanjana riba mi sing se khoina nongna ningai adegi sauningai manam thokte ahama makta thokiba vaccine matam do da yamna genuine eva concern ni khoigi studies laite vaccine sida akoina kamain hekta guinea pig oiduino gain haibusi yawi ko doctor gi population manung makta da chingna dana yamna ka phauda busi yawi aduna moigi concern je koina lali nataga chairu busi yade naturally yam thuna tholakpa vaccine am oibanina adugi asigi suma takta hojik oiriba mafam sina ayamba mina diko isana chalaga habidi reliable source tagi koigi research tawba or thidok thijin tawba is ayamba migi angam banate amani nang tawbai wani aremba gaidi koigi social media da Facebook airo ko WhatsApp ta lakpa message gai YouTube ta live video miyam ko adagi adugi mathakta mo koigi akhang hai saba mayam ma manba ko hairam basi ai manba mayam ma deki ki suang khangna da ba khoi mayam si marak ta mo manba information ma khoi masen sandongna ba ma ko tonga rumor vaccine ka padi angang pokte vaccine ka padi blood clotting tawi adagi heart attack tawi yam khre khudak ta si na khan basi yauri ko side effect wangi si mayam se aduna si manam sina oigadra in khalli jingnari ba mayam se aduna masi understandably adubu akoi hoji lokthokpa phare kai noi di vaccine sina one of the biggest means hai tai ko corona dagi kannaba mo ra ibani maduna man adu Dr. Kolam tang lokhat chagi kolam la ya ahan bagi hello hairo tu bazar dagi jiban radio set dagi khajik tang laptop piro aduga hambiro hoje jiban gi khangning badum sahi matang da khaidokura gi hidak sibo du khangjening basa sahi gi matang da fani adudi happen doctor dagi yengji sahi gi matang da doctor man hai si sahi khaidokpra sigi na si hidak si kap ka dongni sahi sigi kanglup na si kap ka dongni haibagi concept ama maliko okay yamna technical loina koina hai rudraga su khajik tang sawrak pa general kaino dum hoi hoje India da kape vaccine ani se availability gi habidi afang bagi matung en oire masida thoidokpa si chahi sina si vaccine se ka kwa dabuni si na si ka kwa dabuni haibe su leite protocol su leite degi maha masagi vaccine gi kana ba mangja bodu su thoidokpa sigi darka leite 18 years ke above oire ga di me mandagi ka pa yare haire adegi adugi mamangda 45 years ke above ka pa hona kre aduna thoidokpa sigi criteria se fulfill torta dili atopati leite hojikina online da sahi try pan su ba kai register to dum ka pa yara bane ba call amtanga marak sida local hello good morning hi bio ai pen ta simhang pen ga sa e thoi sin ta pe matang da ai thoromba nungai se ga le ba sin ta pe ka ye kai ba le ba ta ta
फनी फनी तारी तामिनसे अदुबो सोमदा अयाम्बा कईनोरम दो हंगे अदुसु डॉक्टर ने सौराक पमतंग याम मीगी याम कंसर्न लेबे क्वेश्चन नी हाइजेगे सोर होनबे नुंगाइबे नुंगाइतबा हाइसि को मरम दियाम लेगरे को एस्टमा ओबी आई इवन साइकियाट्री रोम द एंजाइटी ओबी आई को अदुबु इवन एंजाइटी एस्टमा अनि मम त वैक्सीन कापे यादे हाइबे लेते अखोई अयाम मीना खन्ने को एलर्जिक लेगन मीसिंग वैक्सीन कापे यादे ना अदुसु लेते करीमता लेते तौदबु होय खितंग एलर्जी याम तोयन लेगन मीसिंग खितंग वैक्सीन काप मतुंग द खरा साना फजन लेबिबे याई को काप मफम दो ऑब्जर्वेशन से यामना सीरियसली तौबिबा अदुगा फजन यंगजनबिबा अदु नत्रगति मागी काप यादे हाइबसु लेते अमरोमददी एस्टमा लेबा दगी सोरोन बगी अनाब लेबे मीदी हेन वैक्सीन कापगदबुनी कगिनुदी कोरोना सिना हाइबन अनाबसिंग सिदा हेना कनोगी मसा सिविरिटी से वांग हेली अदुन आई अखोई रोंगी साइटेदी सुंबा सोरोंबे लेना से लेरगदी वैक्सीन से सोइदना कापथोपियोना हाइजनी अदुगा डॉक्टर खोइगी कई हाइदरे बैरियर खरा खोइगी बिहेवियरल अदुगा एटिट्यूडिनल हाइगद्रा सिगी बैरियर खरा दि अदुम लेबो को मयाम सिदा सिसिना अदुम सिगी कइनोसिमा लौथोप कोकता लेरिबा कइनोसि सिजे मदि खतंग लौथोप संगि देना सिसि कमाइना तौरगदी मयाम सिदा खरे हेना मास ओइना कइनो तौबा सि वैक्सीनेशन जिनतना दि उपाय जे लेसलक्तबे लेत्रे होय सिगी बैरियर सि कमाइना गादी लौथोप याय माइथो हले याम ऑनेस्टली हाइगे अखोइगी डॉक्टर सिंह काप होगे मतलब इसा कापचदे मसे अना तोंगा ताब नतेको हाइबदी एंटी वैक्सीनेशन नते नोक्तसु हाइदी मियोन कापकनोइना अदुबु रिसर्च तो लेत्रिबनिना इसा साइंटिस्ट अम ओइबनिना चिंगनाबसे दुम लेको अदुना अदुबु ऐसी थिजलकबा होरकपदगी प्लस ओइरिबा फिबम से सिदा कोई कीबे यादरे से खलकपदगी हंदक से कापखरे सुमाइना एटीट्यूड की बैरियर से कमाइना थुगाइगनी हाइबसे काप मीसिंगा वाइसना बिबा लेरिबा रिसर्च थाजाबिबा पंगलैदा लेबा नते को एक्सपर्ट्स इन हाइरिबा फरे इन हाइरिबा सिंगसे पंखाइदा हाइबा नते मोइसु मसागी अहिबा पथोकचदुना हाइरिबनि लालमतादि मोइसु जॉब तोरिबनि को अदुना मोइ हाइबस ताबिबा कनादगी तारिबनो खोइन इन्फॉर्मेशन से लंबी चतबा मियमदगी तारिब्रा को क्याम हाइबा मीनो हाइबसे फजना खंगदोकबिबा फै मोइदु बोसि चदबे वादि नतबा को हाइबदि आइसु पंखाइदा हाइबे हाइबे नि सब्जेक्ट मतुंग तक मरमदा अदो अयन तारिबा इन्फॉर्मेशन से क्याम चुंबनो अदु ngमगदि इसाना सु थिजनबिबा अदु ओरगदि अदि कापखिबा मी कापलिबा डॉक्टर सिंग तानाबिबा कनामतन नो हाइरोए अदुम खुंबनी को हेल्पलाइन ग लेसिंग दो अदुका अदु मतुंगदा इन्फॉर्म ओपिनियन फंबीबा सेंबीबा फगट्राइन खंजे अदुगा डॉक्टर इसामक्सु कापथोक पिख्रेना हाय अखोइसु अदुम मेदगी कापनबा थौरांग तौरगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिंग तौरगदी लेजरे अदुगा डॉक्टर एक्सपीरियंस हाय तारे ने मयाम अदु कापगा अदु तौवे लाइहोक तौवे अदगी खोंगहामदबा अदगी इसा थिनतोकवा मयाम अमा हाइनबा अदगी अदुदगी हेंजनबसु मयाम अमा हाइरे को हेन कीगदबा अदुना सिंगबा अदुम एक्सपीरियंस तौबिखिब्रा कारिम तो तौजाइते ए इसा एंटिसिपेट तौइको अदो मिमीददी लई मिमीदा लई अदुबु खोइना ख्वाइदगी सीरियसली साइड इफेक्ट तौरेना हुजिबु मणिपुरदो उरिसिदि मसा खरा सागतपसिनी तसेना हारबदको अदोन इवन अखोइगी हॉस्पिटल लकापिबा म्याम अखोइगी सीनियर अखोइगी मथक याम छि याम बहनसिंग याउरी को मसादा कोमोर्बिडिटी लेबा हाइबदी डायबिटीज लेबा एस्थमा लेबा म्याम याउरी हार्ट डिजीज ताबको करिमदा तौगिदे केमदा तौगिदि इसामक तै नोंनिनी ख इसा खरा सोंदगी अदो मोइना हाइरिबा पीबीरिबा हिदाक सिंग चाबियो खोइ समना हाइदा पैरासिटामोल पिरखिको असेना याम डिलिजेंटली चागरे रेगुलरली चाबा थकपा सेक्शन गी फ्लूइड फजन थखि को मही मनाय करिम तौगिदि तसेंग हाइबदा अदिगी आई मतुंगदा इमाई पाक कापखि मसा से चही 70 सुद्रोबा गातनी को कोमोर्बिडिटी लेतबसु नते मोइसु याम कीगी aina thimaga mama khoi ji kap tabe adre fibum si lusal e haibadi kap khibang atani karim da tawgi de ta seng harbada aduna ai wakhanda di kaisu yam ching ni ngai leitre ne khale vaccine se duna mayam su sing na bidana koi tanja lobiraga dum kap thok piba sinadi khwai phaga dori ne ba hello hello good morning sir good morning tajare habiyo ai kon tarai la ko no te komai ni lai pum komai ko no di komai habiyo अखोई तो होंबा नुंगाई तबे खरा नदी कापा जाय यादे हानबा तो होंबा नुंगाई तबे कापा तो कया मुकाइबो लेबे इसागी हानदगी नुंगाई बिदबरा नत्रगना हंतक तरो हाइबिरिबसे ममांगदसु डॉक्टर ना बुद्धि थंबिग्रे को सोर होनबा सुकुंबगी प्रॉब्लम लेबे सिंगसिना खरा हेना कापथोकपगी मथौ तायना अदुसु अमुक हेना खरा लुमनबा डॉक्टर ना हाइबसे अमुका तेलसु मतियम ग तामिनसिको
ngasai jai jakhi du bani so me maram di yami ko asthma COPD heart ki obi ai or even in psychiatry yo be anxiety obi ai ko or any of this maram sida koi na vaccine ka pa ya de haiba amata leite sida pakhatningai singningai so amata leite adigi ai ngasai jai ki badawna asthma leiba COPD leiba so honbagi awaba gi leina leiba mi de he na ki vaccine ka pa ge darka lei kai gi noidi corona sina moi de he na awaba chaithei je wang be heli aduna kap hena kapthokpagi maram ama oiribani pakhangai karimta leite sohon waraga su dum kapthokpi ai tobudi yam wari hausi yam wari bo orgadi ko akhoi isagi general doctor or isana tana biba doctor da mutang opinion am lokthokpi ai hausi kari toribano asthmatic currently attack leibra anxiety leibra do aduga tana dum kappe agani haidi fibam sidasu kaino positive oi khallaga su sor hon bada su yamna nungai handa ba kaino ma leibani mane section bagi di mathawi ta aduga sigi singna ba mayam se ai sor hon ba nungai te adagi kaino tawi adai ai di ha na sugar wangi adagi hypertension lai tawri ba mayam sigi isingda singna ba se sigi counseling se amma mathau ta bra adu kana kana na tawbai haidi doctor na natraga professional amana loina mak tawru badi hojik ti ngam maroi da na paksana aduna masi mafam da kana kana na sigi role si lawba yai ai di vaccination sida mas oina saruk ya bayana bas yam pasana koin organize oi ga harga di vaccine kapi ba amri sarkar ge site gi counseling cell lama zum sin bayai ko sillaga sida doctor gi di any doctor dum ya ga train khali yam kana specialist or ga su ko MBBS pass tar ba dum khara experience le ba doctor amna khangba poni hojik se yam aru ba hekta de chingba nate ko aduga adudagi muk daka le raga na daka ma tungina reference to bi ba ko asima to bi ai natraga su isa ki khangja ba doctor da dum hanga su yai ko psychiatry da la su yai if koi gi vaccine ka pa gi pakhat pasina even fear psychosis ki room na chat khre yam na he na nungai salak tre har ga di psychiatry se lak pi psychology da lak pi ko aduga dum ta na bi haidi ai sibu kap pana phadoira kap ta bana phadoira ani ji gi thori sing na da dum mathan da nungai jada ba mi sumai am leiram phadoira hello hello line sim nungai tre aduga akoina mamang da su ujaki bada doctor hojiki vaccination gi kana basi polio eradication da su yam chauna aduga mission introduce na singba adum tawri mayam na accept adum phajana tawraga hana khara khanjana ramasu adum phajana mayam sina saruk yaraga mai pak na changjin khiba ngaktane ba aduna sigi covid ki jisu train amadi la hojik second web sida mayam se kinha ba hen kalak pagira mi si ba hen kalak pagira kapagi masing di mayam hen kal e dosu masi da adum makoina khangna bada mi maina kapna re adum registration je nuang ma tawraba matung da dini leiraga hida kappa phangbagi fibam da lae kap tho horaji na haibada adum mi tangkhai ma hen badi yadri ba hujik su ai di kap khiroi ai di sining dri kap khiroi hida kappa sira do bai ningwagi fibam ma adagi kapagi na masana isana ai ji kapagi na khalla bobada atopa magi imung manungi oiro khangnaba mi na thingba kap kanu nang adu tawradi ada tawradi na tawbagi amasu leiri ba sida su doctor gi aningbam tang phongdu lei yamna mase ai gi imane bising makta ja ko aina kap ke tawda kap ki no watli matam yin ko khot ko na chapok tadi kamai tawni hai da banate adu bu isana budi thigalaga aina doctor am oi bani na yonda budi line thokre adu doctor oi da bai isam cham miyeng bidi luna dum thoktori bani ko adu aina si haijening ba mai na ngarang khara masigi manu research to budhoji india da vaccines around 80 million kap khre ko total da asida khoinam kinari ba blood clot ki side effects se only 320 people khatane ba ko 320 people se daka lite ha banati ko adoi su anoba thaba ma tor ibani vaccine am ka pa ibani na risk sai se hoi suglai lite budi naite ado risk versus benefit haibam lai ko everything da kana baga kana da baga marak to yengak pa ado hojik corona sina mi je mathang sigalai khoi manipur da di hoi hojik po dum khoi hojik paktik manageable oiri na khanjari ko ado bo khoi na manipur pa ni yengba utliba media da ko funerals tawriba oxygen phangdri hairi bed phangdri hairi siki situation se khoi da laoi lakta boy sunu ko laoi hene nungai thona leibisu ya de aduna risk versus benefits sing akta bani hojik risk se 80 million da 320 is yam dra risk ne bako sigi tamukta sidhe na wang ba risk corona se da su blood clot to bu risk wangi ba sidan man he na wangi mane vaccine dagi aduna karam man he na ko ki raga vaccine kaptana leibana phagadra kapthoga ingna ko kallaga leigadra vaccine kapaga koi corona na roi habanati ko chi joine te ngarang yeng bata kap khu mem si marakta around 80 million si marakta ko
around 5,000 people se reinfection tawgreba ko after second dose da kai gi tawrino haibase akhoi vaccine kind of am variant lai se ashi oi bi immunity fazana form torta boy bi ko adubu reinfection tawriba mi sing se kanna mata na diba ko hospital da ka leiti moi oxygen da ka lekhite du mathan da phasaki naroi haibana te kanna naroi haibani kanna naroi kanna nadrabani na shibagi dum di leitre hoi hoi sine khoina vaccine ji khanari se ko kolam la khosage hello 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 tajare habiyo ai Ranjit khongmana tombera Ranjit thambiyo ngasi yai saraba numisida hamdira topic sida aina wafam amta khangjaning ba madam dagi ai koi ki masada allergy yam togan ba adagi koi yam hakat jagan dami sima koi ki tari akai ba le dagi adagi koi ki 100 tela daga sari muka positive aka pammi positive ore haiba adagi amu asamda doctor ama virus ka khang matungda leji haiba machine miyam da khanjana ba ninhanna ba dumba ama leihanbra ai koi ning da bi kapsa ba yaure da bi ti ba ni hobi ko man di kasba de adega masya ai sama chi pasen haga jagan ba ila khandi ji u da haka jagan ba Allah chang yamna singa ma phawa machine matang da psychologically can effect la ko ya ba ya da matang ta bi la bi ya no thank you isaji kapthokning bagi apam badi lei bi re ko Ranjit ai lei adu katang singna base haka jagan ba haka ji kana ta ba tela khandi u da haka jagan da haka se bane ba kari kai ba lai ga pani doctor na haibasi hapitang tamina se ko du Ranjit okay akoi gi tamo na hairi ba wa se ko achum mani pakhatta bi adi ko isa allergy legan bani na yam genuine concern ni adubu vaccine protocol haibdi sarkar na thoibe protocol si mi sir ka pa yadi haibase hoji kidi group ahum khatani ko pregnant oiba ma lactating mother sama dagi infertility treatment haibdi ko IVF ka tawriba party group se si khata sarkar na yadin hairi allergy leibase yadi haiba leiti hoji plus actively hoji mak tawdragadi ko adubo actively hoji mak tawdragadi kapade kaishuma kaiba leiti ko precaution kha bhajan lau tare moi nu pungkhai ma ngayo hai ko vaccine lorega any side effect lak praina du ngayo hai se moi punu ngai leibana ti hidak mai amam leibani ko in case allergy tawra di kap ka dawa ko bp wanga nema ga di kap ka dawa wanga di kap ka dawa mayam se phamaga doctor ma nurses mi ama phamaga ngai ribani aduna kaigum isas allergy leide han haibi ga thaibi batare ko aduga kap matung da bhajan observation to bira loire aduga secondly hoji phogda manipur da di yamna vaccine loraga ka hen allergy severe reaction lakpagi koi kaishu pawm ta leiti hai tari report am ta leiti hoji ki hoina ti ko adu theoretically leini shu leiti aduna ayu wakhan de kaishu ka pa de kaishu bira leita brain khali hello tajare habiyo ai to vaccine na bonon digi bonni mangang ne ba ibohon bi habiyo tamo ai isama tam manga da han vaccine kapsa kre ba masida ko na hamjini ngi doctor digi masi ani suba dose mu kap kudra adra kap kudra sibnang khangjen ngada khogi lagai gi mi singje sida kap si yam kinabu to ba masi ke bigeno na doctor gi po spalok jaraga oji covid si jara henkala pa si buju henkala pa adu masi ko ani kap thok kudra na doctor gi khangjen masi kata adu ibohan bi gi di ahan ba dose kap sida isada kai phaubi khi adu magi experience tum su haipetang mayam experience ay aham kapada kasi thojokpa pungai mukte phambiyo nai doctor nam phamwa adu ngasi bok kapada kasi thojokpa isada na ba laitane pesu thengna dis sa ahan ba kapasida karim bok tawkhide adu di phare ko ani su dose ki matang sida doctor na haibasi mati amam tasi yamna thakani ngai ni first vaccine dose kap khare karim tawkhide hairi second dose kai no soidana kap kadabne ko second dose kap ka khoina hana gi immunity develop tori do mo boost tawdori bane ko sida khoin immunization complete oire se hage dori bani second dose se 28 days matung da kapi ko adubu within 6 to 8 weeks ki manung da kapi ai research khara mana hairi sangdoga di hena phai haiba ma ko adu kap di soidana ma ke ka ka dogni kap thok kadawni kap thok kadawni aduga doctor ngasai Ranjit ki da wahang da mana sumaina hidak si kap kadra kap poidra na khanjana basina koi da kok ta nungai han da ba khot pa pohal kadra hai bagi ama hai peti hang ki ba dai matang da di kari ga oi thok pa ya ba leibra sum hai bedi hai be confusion sida hoi tholak pa ya badi hai bedi any confusion ko chamam na ba khudima dum kok ta nungai ta ba hai di wakhan nungai ta ba si dum tholak pa yai
adu magna narani haibadi na tabu ko adu mai tholakpa matamda dum experts sing ko mental health professionals sing even vaccine kapura ba or inak nakpa ko doctor mayam lady si ka dum tana thoga ko enghan badum yai ko tana ba hangba hello fondo je no mai themi ka na ka dile bebika ko gi information se concern oi man kidana wakan siam no ai ta ha degi vaccine mang ba ba hem su ko ta je ko gi me tha degi di vaccine ka to mi solak pada phani ko ni ka ha se siu ta je ba do india gi su vaccine ko ni ha su ta ba sumba information mayam se ko se confuse station da ko lecture re hoje adi nupa da ka pa na sai gi infertility gi wari mi yaw do nupa da ka pa ga su adu mo problem do dum le gadra adi haki yam khang ba masa gi lo dum cheng mi sun le jana ko masa yu na ala mo ji so yang machine ka pa kan da gi confuse so dum le gadra khang jan ni fani doctor ita min se sawra pa concern se ame aha bagi vaccine mang ba hai se asidi taseng ma ki di administrative issue budi oiri ko mang ki bise koin aha ba face ta ka pa kan aya ma mi na yam na chingna ki budi ki ko kap ki the vaccine waste khar oi ki na hai na ba tai khoi su ko exactly dug information di doctor ma oina di dug yaw na leite somna ta ba dong na isu ta ba ni ko adigi vaccine phangoi dra hai basi again administrative issue ni ka do bai phangoi ko phangna na bai na kana sarkar na honari na masita thoidok pa khoina ka su wani ngai leiteng khale khodi prajani tobum thokpa SOP ngak pi ba ko vaccine kap ki na register tawi ba phangda bai du di moi mathoni plus phangani na khali suk kana nari ba phibam sida vaccine phangdra ki kamai tawni natra ka do bai leini sarkar se adigi ahum su phani na hai ba do kap ni adigi khoi leisi democracy ni ko democracy da even vaccine kapa or any hidak kapa da consent long ri bani nang pambra kamning da braina pha gani ha bagi wa phakhat padi suklai le beru ranu ko si sulak la oi haina khali go do confuse talaga lai re na hai ba ma na hai ba do adai nupa da oi raga na infertility gi okay infertility is doctor isamak chingna da banate ko wa si yaman gidana akhang hi yaman gidana hai tare ko aman wasu sing wasu ado ai masi research to zaruri phaniam article kya mu pa zaruri le karim ta issue leite ko mi na pa ha na bani basis am ta yaw de scientific basis yaw ba mata na te infertility leite vaccine ka pa to ko adu karim ta ka pa khat piru ganu adu na sigi confusion phani khoni ki ba mayam si loina kauk thuk pi ra loina kauk thuk piro vaccine ka pa to ina khoi puning jing sala se kap tho ga di confuse mayam si loi ko khra oh ko ka dini marak se de call magal lokha sage hello tazare ai samram dagi thabani thabal ai kai gumta khangjaning dana hangjabani akoi gi nan akoi ju humni chure vaccine ji kaptagre nungai tabada ado ai sa maksu allergy lay ado kachu thoidok pa kanin ta tawgi de yam nungai puwari aduga amu makha tabada khangjaning bana akoi gi god lay ba dagi CBP wang dana matam puna magta ko ngawi khole haiba sugumba dadi kapadi ke sida kai da hai bin de khangjaning ba yungi misi thandara kapiri se atopa kana kapi ai kaptare aduga ai isadi sahi chudri banina kapanon haibdo na handagi kapadagi kapna bana koi tawjare do ai gi puroi ba kaptri ado khoi ma je adaina singna bada laira ba dum tang khangjaning ba fani tamina se allergy lairaga su kapada ma masamakti karimta taw kidre haiba na nungai ba pawam evidence some laira sida okay next question sing sina khagi gout laiba bp laiba gi se gout laiba gi kaimta contraindication laite adu gi di dum kappa yani ko bp wang ba se punsi haibadi sangna hypertension laiba mi adu bu control laiba mi gi di again no problem ko kappada kaimta problem laite adu bu kapam dai makta da bp wang khale na haibadi obviously madu hana control tokta bani awang bp da kamain hida ka pa yadi ko adu na taba masagi bp di lai jaba hidak saraga ingnan laiba ko stable laiba mi da su ka pa karim ta bera laiti ka pa ka ka da bani aduga amana doctor hobjikan se akoi gi doctor bu hairo adagi professional sing na ngang ba asum basina kaya idau loksaning da ba aduga akoi gi rumor gumba social media da kai da
थोकलप पाव अरानब सिंगसिदना सोमदना हेक इनक्लाइन तब हाइतारेने अदोमदा थाजगे तौबगी वखलोल अमा हेक लैबसे सि खजक्तंग सिदगी लैथोरकनबा वफम अमनि दंग थंबियु मानी ngasa ina haise gibduni ko ahiba man ba haise ahiba singdi aisa ma hai budi nate ko tasingna doctor sigi field deal to bosidi yam thina moi masala tha ga haiba khopa hiti ko adagi ahiba man ba singsina music po hapsan bo jong jang to bo ko tori bani aduna plus prajana su yengi se ko khara entertaining oi ba khara su khangan ba sina moi nuai ba thang to ba ko adu masi si chau ba or nokna bai wana te ko even akhoi makta da any other topic ta dum thajaning yaw rei bane man bagi ko kamai lokthokani haibe se aina tari ba pot se ngangi se kanano ko kari angle ni ngai banu ma kyam qualified oire ko khoi nakan gi khoi gi ta da myam lei badu na phammaga vaccine ka ade adu towe haibe do haije sunu mo opinion ni ko adu aina loba yarabra adu haibe se khoi na yam toina hangba ma da ka le ko aina phangi ba information se kyam chumage na adum lai bani verify to buse tawdaba verify tawdaba poti isana so share tawdam phai la ene hekta whatsapp tek thajan gum to yam thajale share masi forward to thuba hoi praja amoi na miyoi ba mina ko responsibility loba phai pulap ki oina aina thari be se amada di mu sokhi duni ko ado si myam se longna raga di aina khan be tonga se handara ka jang khan chimi doctor kolam lokho sage hello tajare have you hello manipur kano ne ko ye ai isam chu ji ka po thokse ge to ri bo ko yam ngai ka piru de da haje ni ji na kana gu man de ko gi ai te ka pu nu ka po ge sak ta ge sak lo na hai ba sak sa pu khang phaman bani ka ki ka to ke khot hai ne to ne sing ba doctor sing ne yeng chin bani na hai ba du ji yeng chin bi ba doctor na hai bi ba na ko gi bp wang ba de gi bp ne ba yeng ga loi na ma chena ga lai hai ba du sak la ga di bp jin no ne tham bang ngong ga sa adigi akoi heart ki problem le bi ji ka pe ya bra ha bele sing du khang jan ning isa ki ming haibira mu ko yam nungai sai sapum digi hemanta ni hemanta adu vitamina se ko doctor na haibas tasing ma ki vaccine ka pada chak cha la u la kan ha bidi leite du bu thaba ma aruba ma chaturi bani ko adigi ngai duri bani ujik si pop yamna su chille vaccine ka famse aduna chak cha sapadi phai puk hang na chatabna phai adi ors pm patient basu phai wara adi ko aduga mana haibada chak cha ra ga di bp control adugi di karim tamai ni lenda di aduga koi gi heart ki problem leiba mi de su kappa ya ga ya ase moi gi cardiac doctor sing association na thokra bani kapi yu in high bani adubu currently stable oiba mi da ko oidre hagri doctor tanaraga kapana phai oidi hai ta di ko actively na ta di adudi doctor loiselak pasida koi ki mayam da doctor gi oiba aroi bagi pojel hai ga drama se samtang thambiram okay aina haining base koi corona si yam kan speed ta lakchali yam na su kan mi mayam ma siri ko manipur da hoji pudi adu gi tanja di yodi europe pagi chance ti leiri aduna vaccine sina akoi gi ama khak oiriba means ama oiribani si pandemic sti kan bagi ko asi ki ba phobi ka no isa mang la iba si research do la ibani ko ahan bada ai isa mang thaja da na ki da na kapam dribani hoje ai kape se ekta kapsan banate ko research do raga hanga ga khangai hanga kape bani ai kape matung na mayam am so kapan grain hairaga aduna kaim ta chingna bala biganu ko aya ba media aphangma vaccine am ta soidan adum kapiu sine hena best decision oirani hojikti yam nungai jai doctor thagase